Idowon kesage utaibong aina kidokwa na koryok irimokitosa agweli kinyom kanwa iwe. Ikonene Ekeunos Itiaisinei narai apolorei pod. Kekini berebe imot kapunate margena ne kasase lemera lukumiti kidakwa tare konye kokwane lole koni. Kobakinyi mara lemera ichi akanyango ne kanelo le olsere lukumiti kadapata. Kobakinyi mu malemera patanga ne adelo tokisda akpatakai. Kobakinyi maido engwara lemedo ko Ikanyum na lomiyare. Itiaisinei liboro kololo itegel kine kusenge. Lose so kaba gwela naraka. Ina le so gwela imare gwela msa akanyangon. Konye loli kekini beli mare. Erai lolo ibeli mare lukumiso. So etion kibido soda beredo na gwela dado. Jabire kona loketa mtu kusimbo tumudi konye Chegula raka kwatangon, cha kwatangon nakisaka, cha kwataka. Ese pone berele tulare. Ibalo Itiaisinei just kesi na lukumiti, ningina kanya na kasakany, wala wholesale. Kapsango de jana ni sina kwa kanya na kasakany da gwela sina. Akima sakanya wale pimara ina kumtakuwa tare akima. Wholesale. Segula de akima. So wale wholesale segula gwela akima. Ana one. Bila dumi sini ni lukumiti bo. So do you go to be just angry about business? Ko yai mame business la tumi sina tutu. Anya tira kasakany bo. So mame patana. Inento sagwela kada kanu Itiaisinei lu ikorion lu Ekeunos. Araingo aberu ne soma joni. Konya joni sina ido musonge sina akima. Eraile makime lukumu. Konye kapaka ni neroni. Eredo pare akoma. Etiono tena domo. Konyi gwela sajono esa sapi lukumu tomo. Tama salimo kini tuma ebe ationo gwela kuma ikula sibere so de sasapi. Mami chamuto. Lipto soda pugan. Ingara kasiona. Pisero no wale ke. Arai. Keuna bebe lo. Margele meja kanyudi kanyangon doka pade kanyangon kede luku. Mara bo ber mam ngani. Kanuka TV East, Patrick Eteu kwa Muria.